Kuyintokozo kakhulu ukuthi ulandele nazi inhlelo esilethayo zezinkulumo zethu ezihlabahlosile sikhuluma khona indaba ejulile dokotela mne wethu uyaphila saphila asibheke la masinyane silekelele umuntu njengamanje obhekile la baningi abantu abasolo ngokuthakatha abanye vele bayathakatha kodwa hayi ngoba bethanda hayi ngoba kuyisizo sabo hayi ngoba bakukhetha kodwa ngenxa yokuthi ekhaya kwakuthakatha kwakunogogo kwakunomkhulu kwakunobani wayethakatha vele ke ngokomthetho phela mase sizohamba lesikhofuna sisalo komuntu ushiyele umuntu ingaka abayivini abanye ababelaphi ikakhulu abakulanda lokwelapha yes uthi mesezofa kuba khona ingane yodwa ayishiya nalento le ngoba uyayazi wayilanda nje ufuna iqhubeke bese lengane mahinayo bebhula ngezizwe lengane ehlohle lezizwe naye ibona ngalezizwe naye vele ilandela emkhakheni wakhe so nalabantu abathakathayo abanye baya bese egcaba lengane ngenhlanga ngiyibona so ubheka into efanele ube wadibana nala khona kufanele usebenze ngomuntu noma usebenze umuntu onenhlanga mina wethu angithi uzokhumbula ukuthi kakhulu isikhathi lesidlulile izingane kakhulu bekuthiwa ingane nje zihlala nogogo uthola abazali bayihlalele bayasebenza magoli kuphi nakuphi uthola ukuthi ugogo unezinto zakhe adila ngazo umzukulu ake naye ejwayele kuleyo ndlela egcine semfaka lento ewuluhlanga ileyo ichazayo ukuthi uthema imfaka uhlanga bese lo noma esekhulile naye bese banayo lento noma engayenzi kodwa imlandele kakhulu noma sikhuluma ngalomuntu njengomuntu okuthiwa wafa kwalento insile enjalo akayenzi yena kodwa unaleyo insila lo muntu uyafanele uyalashwa mayilashwa lo muntu ufuna alashwe ngo12 ebusuku maqala kuhlukana ubusuku ukuthi qale lo muntu ukhambe kuyobulawa lento afakwa yona ngoba njengoba desilokhu sikhuluma ukuthi kunezinto ukuthi uyayibuka ukuthi lo muntu lo kuyinto ukuthi yinto ambathiswe yona kufana nomuntu kunomuntu othi namhlanje ngihamba njalo kuthiwa mina ngizilile ngashonela kodwa ngikaze ngishonelwe indoda ngikaze ngishonelwe umfazi umbathisi nomuntu khona umuntu ombathiswe ukuthi lona kube ngathi hayi njalo ngisho emsebenzini ngisho emndenini akangena lo muntu njalo kuthiwa lo gogo uyathakatha hayi akathakatha kukhona ugango kwaba khona wase embathiswa but leyo kuyo wena noma indlela oyiqale ngayo ukhuluma ngale ukuthi ufakiwe inhlanga loyo muntu loyo kubele khanjwe naye ehlane kuthi ngo12 o'clock kube khona umkhuba enzelwa wona kubulawa lento ngoba lento ifana nani ngento eyisifungo yingakho lapho masiyokwenza lento sizisiphatha into ewulukhamba mayifika lento kufuna lento lolukhamba kube ngathiwa liphahlaza mayiphahlaza usuke ebulala le siyasifungo ngoba njoba kwakuchithwa igazi noma amagcajo kwakhishwa leli igazi njengomuntu osuke efunga ukuthi mina nalento lena ngiyolokhu ngiyenzile yingakho kumele kube nokhamba lo muntu efika lishaya ukhamba luphahlaka emaliphahlaka sithe sibulalani lesesifungo sokuthi lo muntu yena into yakhe ayenzayo ukuthakatha mayibuye lo muntu lo usethola izinto zokugezeka kahle aqhubeke nempilo ngeke athole ukuthi lento isihamba iyamvukela ngoba uthola umuntu okuthiwa wena usudlulele atshontshe ngisho inhlabathi ubona le nhlabathi yamathunu uyitshontshela ngoba ngeke ayenze lutho kodwa ngenxa ukuthi kunalento emcontrola njengento engathi izilwane usecaphunile inhlabathi emathuneni wayifaka ephini ifeni nakazi ukuthi yenza futhi uyawuchitheka nangendlela ehamba ngendlela ichitheka lethi sebambonile ibutha kwanda lestigma sokuthi uyathakatha lento ukugcwalisela lento anayo njengento ukuthi sivumelwane asivume futhi ukuthi iningi labantu abanenhlanga abanye abathakathi unayo lenhlanga kodwa nje make wathi ulibambe lingashoni engezanga lutho ngoba yena lento yobuthakathisa egazini so nezwa likhulumayo lenza ukuthi makathe nje wena uzohlupheka uvela uzohlupheka angakenzanga lutho angithi wena mne wethu njoba kuthiwa kube kusha abantu uthi yabona ubani unenhliziyo ethakathayo mayike washo into phela ageji lo muntu lona
njengoba eyichachwa kukhona izinto ayeyimukela noma amandla thizeni lo muntu ayemgcaba ayemupha wona lo muntu kunamandla akaphiwe wona angithi lo muntu njengoba ayicatshwa umuntu uthole lo wayemgcabile akasekho wena mne wethu njengoba lo engasekho ayemgcabile uyini uyithonga lakhe kodwa lo muntu lezothi kwenzeke yonke futhi ilona thonga lakhe akuyilona elimele ngehla ukuthi lokho nakho sebemthintile bese lokho akakufisile ukuthi yabona wena umsebenzi uza kuphelela uphele ngempela bese kwanda ini umthakathi lo okushuthi lento yokuthakathi lokho ihlele egazini kodwa umuntu okhona ekhaya ohlele ekhaya uthi mina yazi lenkinga nginayo beside ukuthi yena ke mhlambe kuyenzeka uyathakatha noma wafaka uhlanga but ulokhu njalo alandelwa igama lokuthakatha lo muntu ufuna sondele mne wethu sihambe simhambise ehlane kuthi makuthi 12 o'clock sihambe siyokwenza imanga lo muntu webuya be right athandeke naye ngoba uma unegama lokuthakathi la ufika khona noma ngabe kusemncwabeni akuhlaleki kanti ukuhamba kwesikhathi uthola umuntu onjalo ukuthudutshuliwe yingakho namhlanje usuthola ukuthi kunogogo ho mama bayadutshulwa kodwa umulandele imbangela kuthiwa hayi ngicabanga udutshulela ukuthi uyathakatha ukulandela lobuthakatha bakusho ukuthi bukhona yini nobukho manje nje kunalento embathile noma unalolu hlanga futhi la sikuvume edokotela ukuthi abanye balabantu abanalo hlanga muke wamkhalisa nje inyembezi zakhe ziwele phansi ngempela angakwenzanga lutho yethi nje uthi umsukele nje wakhala nje ukhonto ezokwenzeka kuwe bese vele uyacathi ish konje ngisukela umuntu oro ngisukela ubani kwasekwenza futhi usengithakathe kani cha nayi indaba uhlanga ini ithonga lakhe lela kamangalo lifike lele libi ngoba usuke kumoya omubi ingakho silokusisho ukuthi kunabanye abanokubuza ukuthi isangoma kunesangoma esithi masishonile sikhishwe kubhodloza izindlu usuke kwenzelani uyayibona kunezinto ukuthi wathi omunye ekhuluma omunye ubaba omdala wathi uyabona umuntu oyimpohlo mayingcatshwa wayifaka lokhu njalo lokombili ihleza ngemuva kuthiwa kusuke kuvala ukuthi ingandi lento manje kweminye imndeni uthola ukuthi umuntu maye yayazi ukuthi wayinakho ukuganga ngalesikhathi ehamba kube khona umkhubo wenziwayo kuvalwa lento ukuthi noma ngabe khona amshile angabe sayohlala kuyambathe bese lento lokhu iqhubekile ngoba ingakho unokuzwa kwelinye ikhaya ukuthi ubuthakathi kade baqala la ekhaya sekuba ngathi into manje eshiyelana yona noma kancane kuyashiya nomunye kancane kusala sekuyinto yini eyinsili ukhondola ukuthi la ekhaya nje ubuthakathi into endala yokhokho ingoba kwabanye bayazi ukuthi hayi ngoba ugogo beyazi ukuthi hayi uyaphathaphatha ake senze imkhuba ukuze lento ingasali la ekhaya iphume iphela thathu nayo yonke impahla yakhe ingcwatshe naye ihambe nazo zonke lento engathi ayithola iqondakala kuvalwa lento ayenzile ngoba uyabona kubaleke kakhulu lento yokuvala ukuthi umuntu nivala ukuthi kwenzakalele ibalekile but kunokwenzeka lokho ukuthi umuntu uhambe ngengozi umuntu ubulewe angithi kunezinto ezenziwayo nothakatha ezwele uma nanimazi ukuthi vele uyaganga yenzeni into ukuthi lento niyivala ukuthi ingabuyi la ekhaya kuphinde kuthiwa nongo futhi lokhu njalo useyathakatha nivala ukuthi angaphindi lokho ngoba uzobuya lo muntu useyithonga uzobuya embathe komunye futhi alamandla asaphindekile ngoba usekesela kamoya manje akasaphile enyameni useyithonga phela manje yingakho mina uthi hayi kunedlozi elibi lokho kusho umuntu uthi uyabona ke lokho kunedlozi elibi ngoba impela makushilo ngeke kulunga kusuke kukhulunywa ngalento lezinto kwakuthiwa ufuzo ilento esikhuluma ngazo eseyiphenduke zaba ukhondolo ukuthi ubani ufuza ubani hayi ngoba kusuke kuyinto esuke isiseyinhle isiwukhondolo izinsilembi kanti iyavaleka leyo nto leyo kakhulu ke mfowethu ufanele sikubeke lo ukuthi kuyenzeka ukuthi kubamba umuntu individual oyedwa kanti kuyenzeka ukuthi kubanjwa leli yakhathi uyabona luyamuzaya lifaka kanti kwalali ingafakwa uthola ugogo wakho bada shona lo muntu bayakwazi abantu bakhona basukume baqhamuke sihambe siyogeza lento yokuthi kuthiwa lo yamuzi okushuthi asivale ngokuthi uma kungenzeka njengamanje ekhayini kunomuntu oke wathi nje makathe uzohlupheka uvela uhlupheke ngoba lo muntu akathakathi but ilamandla amembethe alwa gogo loyo alwa mkhulu alwa auntie loyo la membethe ukuthi make wakhuluma izwi kuzoba njalo uma wamkhalisa nje
noma ngathiwa akakhuluma ngalutho bake waphatheka kabi umphathi kabi kunento ezokulandela impi sukumani nimsukele umuntu lo nimlaphe ageze useshilo kudoda kuyalapheka. Siyabonga. Siwe